Abusia for audios wo kuro mami ngege ana wabe drop audios upon audios or the expose part TV na abusia watch ayes of penny usu bempa so e de no ababi room na punchlines there mami ngege ato to be left and right enye punchlines ketwa na nsem na nkasa de bebo e de room but any dim make sure so be me on subscribe button na no mi abel na e won channel like video no so na bibia enye kama pa ye na enim nsem a ekoso social media so a part TV abet na social media no so o kire say Mami Gigi embum onkano nenso esan se eye Rati ene James di na temunti no ono so ede na didi atemni na ebekọ eye Mami Gigi so because watena social media no so ahu se ebra na tese omudi eye agrada atem no nkofo bi di agrada atem na agrada tumi ka se eye so pani usu bempa ana akohyesa nkofo na ti omedi na temunti no na se kwan bia so no owo so de ko oye so pani usu bempa so enu nti ano no so efa the same formula na sa formula na akrampo no ochema Mami Gigi so ayusu sa formula ni bida enti sa formula na no oyusu afei ana Mami Gigi so enyambre a wababo nti o de reply be ma eye part TV na abusu expose enya asem ketwa na akuti aso de o de bi apempem nkrofobia enya asem ketwa kra na abusu audio so de Mami Gigi adrop audio sa punchlines wo audio no mo enya punchlines ketwa so bene osu bempa ana eye audio si je se ye super no ne punch no left and right tutumi se so peni usu bempa o ma twa bone papa ano odin sanso ana ye real Don Bailey eye Mami Gigi so je se na one ne nam ana afi de nim de si ya real Don Bailey so ete ne ho abusua se de Mami Gigi esi atutu bi da man left and right na ano odin moram ni nti ensema Mami Gigi ebeka ye na afi ye ba dato aso your sister ehia emwa inti Mama ya mwa your sister ansana mako wini wholesale ya ton kotie wo ho a contact your sister wini factory a omo ye meme gu a omo de ma wale a misro contact your sister ni pe hia mwa mami nye ni pe hia mwa mami support your sister. Let's support a sister one more time before Mami Gigi I go. So at your see. Yeah, I'm going to be mad. If not that, that's I'm inshallah. What I know about it. I'm inshallah. Not about that. What I know about it. I'm inshallah. Not about the parent to go in good jant. The other guy probably feel quite. That's a Mami Gigi, but you don't know about could be a papa. No, be I'm could be mad. Otewo na obia sendi audio e dia pa wo phone so say Mami Gigi die obi bia la woni wonam bia woni obekontokwa bia onye papa na me bi wo audio we for so many years egu me phone so na the same ni pakro na kwaba enne na wo ti aponte se ka me metwe camera e ma yalefuo bi a na no twa nsuo ma wo camera ni jimifuo we ya ugya na wode ne nof tabraba ate egu ne tweso ebebo chekule ewo social media because opemomo dia feeding in mabebrebe me was sa advice we ewo me phone so nene nipa kwone tia bonten provoke a enya cheche na wose me cheche no nipa wa declare ne self se na adwene nye onye papa oye baibon sam wa confuse wa brabom because wa wo bebre ama wusuo abafa na adwene mu wa wo bebre ama komode no makomode ne ma obema bia aba ne mane doso sa hane no oko oba abesia timi nam door to door message to message messaging kwofo market ne ho se wo bema ne na wale atna na se nipa we ene we pia ba bonten chinchina by force because one will be kuma by a live video a catcher and say any Jamison ko
because dia wo waye e de tia me enye bi na James aye wo James de se wa baba akokọ eti twan ma James insan ko biem no onsan mala ansan waka because me te wono well be so life for send me one me nam no me nya wo he esweti mi ene nkofo group back door edidi matam one na be so life wo ebe expose yourself se bitterness eburu su bebre eni brebru su bebre self esteem uti wana wonji wo ni bebre ya now yes we low class ya. This is what you develop. You develop hatred. You develop bitter. You think say obi chel. You think say obi akweni mu chel. Sanu wa dwene chel. For almost a year ago, you came to me to advise me. Say ko Job no a yesodia ye koma no. You advise say oya bonsam oya baifuo eni kwaso obi akoma no eti se minyamiti di different mu a e ma men jai Facebook ntokwa sa yalefuo we ye wo bebre wa ha ebi ni sa real dumbbell no a mesi mi benya ne ho time se kurase ni abrewa no a oso oya baba awo oso oya abrewa low self-esteem, sir, dumbbell, no. Mammy, abrewa, ne just wafu jane. No be any up, so send down depression, any anxiety, any bitter, omoya. Why? No one is sensible memory a year, Juma. Send ya petition or no brusua. Obesole attacking will be on attacking. Obi tro caption no akwaje ataki obi wo tufo sengege pentokwa real dumbbell tufo sengege pentokwa abrewa ne twaso afugyen tufo sengege pentokwa onya ntokwa obi tro caption no akwache no atage me enya dam enya yale obi na be tro ne caption no akwaje caption no atro obi di no arefe osi giant tokwa because we ukuntokwa we illiterate ukuntokwa wan go school you are not educated but look at all these educated fools bitter soul low esteem depression ayi omumuma podam se obi atro ne caption now I call screenshot caption no. Now I call attacking innocent person. Senya bodamwa. Enkawo. Wajene emuno. Osofu na neje. Abetronic caption through social media wedi ye chiache. Any nema ekosuo ewo media neso. Now I be attacking innocent person on any problem. Edia na ope. Also you educated. Omo mo kuye nkrasefo. Engege pentokwa too much. Ba de bia. Uwo yenye kuoni muno. Una u creating tokwa. Na ko creating tokwa ataki on people unnecessary. And I'm so minty. I have to come out and say something to defend. Real dumbbell. Se unim dia yema wa. Now why you educated ya? Tinefie. Never with tablet. Yeah? Never with computer. Now so you educated now you juma of fiem pa. And ka unya time on draw captioner. Omo man go school. And in class if one educated for. It be draw caption 1,000 a day. Mame may be started also by Shana won't play victim. So the only abuane kwasia me boa. Me nya abuane kwasia. Me ntro caption se tintintin. Ba mema won huru. Mema wiase nyina huru. Sa wo UK ya. Mema wiase nyina huru. Se ne ayi ye friend say ayi Canada Japan
why anasi enim di ko gina court ma ye hunu nenim no me why weni ma twimfie ni wabonten abeku abonten am obi ehu kwasi asemu a o attack the pa just like that what bottom me say real don belly omo mu suro me kan bi and adabia we will teach them a lesson kwasi a wa adwene ketekete se ntati abini abrewa Jimmy like you crossing what make you think is a war abua bi ete se war wo betimi di adwene ebeto ni patirim e wo apwe so abua yi wanim bra na me opese wo di adwene nyansa to ni tirim no abrewa bodamfo yalefo onananom na egufie no omoti kromi ano wo betimi di adwene to mu tirim. You lack adwene no yourself febi tu tirim no wachi. Me say febi tu tirim. On say me jawa for so many months. Me jawa for months. So nim say me dia me nya pie say ya me ne o. On say me jawa na me wuchi mi sa. Wuchi mi sa abrewa jimi fuwe. Wo hia nyansa na nkasa febi tu tirim ne ja jimi. Ha? Fabitu trimine jimi wanon totoro no wani asenchini bebirebe nyansa na I will teach them lesson. Teach yourself lesson abrewa jimi fa education mo obi hunu say na respect ho na wo ekrasini che wo mo ye nkrasefo no educated cow illiterate. What can you show us here? You can't show nobody nothing. You started in say ya mo be dwane akokot. Mitisi road wa mobeko police station. Mitisi road wa mobeko akofre social services. Mame, what bottom? You think say what me true? Go and do politics to support your party. They judge me, you know. Osa why baako? Yes, I miss Pakia be you fear no abonte. You think somebody me hide fake account switch. Kwasi aba urefisa so the frank or forward fonso. Ojimi ana. Ada okwa no abodam. Ada na wama wa ugu UK abodam for any masesa real don belly. Ada na UK ya. Ugu UK abodam for any masesa. E ma min abere wanya okwa no abodam e depressia. Wako school asua de ama afa utirimu o. Wosi woni made abiriwe. Ah? Fa ko pa adwuma ni bi hours ni bi ka ho e. Enkurasefo ni wo magoro. Na ka enkurasefo odi wo magoro a. Ka mo amunye enkurasefo na mo amunye illiterate mu ye educated no. Mu didi ba ye de mu ye den. Obi ye die nkyere se osuro obi a. Makase apu so wuntimi nkyere me hwe foko dia wo bekyere me mekyere ubi wallahi dia obi abe na adwe so obekyere me wo apu so mekyere ni bi wallahi na mumu bi kura dia ade na munim asa mo pere kwa na se story na matete em enu ti asa mo pere gugu sa no eburu na mo na esisi so no eso na doa na yi ni mu yo unya chimi no obi nkawa enkano obi nkawa enkano na ka bodanfo obi no sei ayalefo obi sei etimi fafu etufo se social media fighting nye na wankasa wo ye ho se wo jai na omo ankasa asai ene woku. Who does this? Onyalea. My beautiful Oyema Mary, I want to say. Untie. Red on belly, me minyayo. Minyayo. Me pesa me ma hu se we Jimmy for. Intina minyayo no. Because utini me penti me black say me pentokwa. Me ye bonsam, me ye ni pabonini. O share more than 5 account to echi with different name. Okay, say me comment apostle echiwa accounts na attack me. Leave apostle alone. Leave apostle and his family alone. You think I don't know you are the one behind it?
There's a lot of people, platform baby, I attack me. I know, who anyone bought down for kuono are behind it. Because ka comment. Why must you attack me? I blame you on a weird video. Oh, chira wajini, me chira wajini. U school now, what calling chira will say, you will agree and disagree. Why must you attack me? Why must you fight me? Or me decision? Cause siya brewe jibi fuo kurasini. What make you think say me will be a me tia me ni atisa? Uwe me achira me dan katwa. Uhu fi why? Uhu efi. Real dumbbelly uhu fi. Na me will be a say uye fi. Abua. You think so bet me as a fake account nechi? Ejibi me boa. Jale fuo. Me se metchiwe pie. Anya sa pie. Pia sa na matchiwe pie. Asa mo yo bia de no fi ma mo ka so obi suro. Hwe me. O to aduane ma mi di. Na e wo se me bobo wa adwen a me bobo ma adwen a che. Una wo hwe me. Kura no a. I still have my freedom. I still have we still have different opinion. Oya madia me bobo ma adwen a che. Opa abrabe mi momo 2000. Ochna. O tenia. Ya wasa me kachiro metimi akachiro. Fashe utrim se ha min shrobia. Yo de beye mi bia mi metimi ayobi. Mi ye krasini cheo, mamwati cheo. Me metimi mafia wa chense ni obetimi mafia me no. Me ya stubborn cheo. Game way minimagro ni di cheo. One mama mu bi dwe say mo imagine ketinkiti we mo ya smart. You think you are smart? You are very funny. When you be di ahagro, thinking say you can be smart me. What ya like? Oh, emotional viewers ne. Mu be emotional bloggers. Obi amade no betra. Na musu. Obi amade na musu. Obi ya wu view ade na ote ho na wutini suo. O ye blogger obi ya ngade no betra kamle mu na wusu pipa wanim. Ewiase na ote play victim play. Won say matena ha suga. You know that mommy knew me any difference, no? Because me was skin. I had it up with so. When this skin I had it up with so if so called log off. Because with this app, be a bit me as you are. Free hacker. Now we have victim play, baby, free ha. We are blogger, we are viewer. Expecting, say, betrayer, I can't game with you. Betrayal can't game with you. Disappointment can't game with you. Disrespect can't. Eti me metiano metiasie. Taka etiane mama. Obia o say me pengega asem ofiri ne camp a ono abatara se camp na wo no ye yusu no ne adampo no ha ebeba betufuo ha obi a ono no etufu we tie me pese ono a obi ono no otu obi ono otu tie that's inshallah. Wadaje no wabotre. Ami inshallah. Na papa dem tan to ko en ku li jan to ko. Bi ana ka kwa ben fi no. Kwai. That's it. Ami ngeke. O de na na mo no be ku bi onya papa ni obi am ku bi mo ate. That's it. That's it. Ami inshallah. Wadaje no wabotre. Ami inshallah. Na papa dem tan to ko en ku onu anim se me wa abotre
enipa hia mo anim se me Ngege me ye one of the female blogger wo app we so a me wa abotre wo ne ma bi ho we ye upcoming blogger na me hunu say as a manipulation be koso I say you are not on yourself me suspect as a people be na hye wachi a opa di matam 4 years metimi ahwe wa mo di matam adwu a okokokokwa wa obeba be so video akase obi nti ena na wo ye me sa ensi bebre onu ahu se me wa abotre e wo ne ma bi ho enti wo damasi onu ani eti de mama obi ebe so kire so mpesa wo beku bi na ochina onu ane wo kumpwa okacha so obi ono nante bi ono beku bia no onye papa eti onu akwa aba na wo kunu a one me ku no ade ana ka wa adwe na hwe ade a odi bi oba ye odi ne ho bebo me ade a odi ne ho bebo me odi bi ye owa abuziki camp ade odi ye mama part ebi no odi be ye ni mu me kwa Mingi de si ma ne dia aje pa. E won sa glada. E so mo be demonstration ti ya me na de no man twa anya na date na ode ye na asole bi no. Aw. Mingi de si ma ne dia aje pa. E won sa glada. E so mo be demonstration ti ya me na de no man twa anya na date na ode ye na asole bi no. mami no ko ne ho ekosre no sika ewo ne ma ho no oya happy bo mami na hwe ase enti wo mimi wo audios bepre we gugu machi edi tem se ne nipa ne sitie ene ha wo sie ne nioma ene ha wo sie confuse wo abrabom akodi kotefo akofa nkwasiafo ene wo ba wo basa ejimifo ama brani nyina begu ne so enti wadi presse why confused oba me nchen ma anya ne bone ose ofre me a onfa ofre of apostle onfa enti woni comfort ya bonten betwi kamlesi nanim se odime wakodi matem o twese mekura na ko bagdo akodi ngegata mekura metatena bagdo odi ngegata bone be na mayawo oti abonte flame godmother now sati back door edi matem enye nature na expose no se nature ye na djuma me wa ho de expose me se di obi ye wo apu eso eda nanim engege se me yusuf fake account so attack me dofo ede me real account so praise me dofo a nature be expose me one day a fact enu ti na be me fa fake accounts me ko creative fake accounts ko e ko attack me dofo bi a me de me real account to a praise no me de me real account to a praise no I will not do that because I believe nature. Tio odom mama party a e kayama ne coin won ko mama party che me ne mama party ko me mama party tanfo that time me ne mama party ko enti me tanfo de ore ase anka ye me we ne ana me ni giem nothing ka wo obi a you call say your sister or say unia wadanfo no mpono also you happy when it downfall me boss ade we na me bie obi a wo ye blogger any viewers ekwanya confusion ni abodanfo ni abaifo nkrasifo we esi operate or app we so they don't want to see people so omo be say omo ye happy do many children no se bia mami gege ene mami dokua aka bomu edi agoro pa ebo siri he a they are jealous ekwan bia wo se yetena se ni epekwa edi gege honsem anadi ni pakro ne honsem e try so mbetitim oni potimi ye audio ma agraga koma ne mesika de wo wehye edi ama agraga ni Mingi de si ma ne dia aje pa. E won sa glada.
some be demonstration tiano. Na de no man twanya na date na ode na asole bi no. Eti nipa wei onya kwanya no oben wo mo ye demonstration no a obeka kire wo mo se wo mo ntwen ebere nipa ba begu a wo ye na asore no demonstration fo ni nkogu nani masi ono pe correct time a maame nani begu asi na me ya maame ne tafo na me pe nani begu asi a ka wo a watena app we so ha oso pe maame nani begu asi enke bibi enkyere mo app we so de modi mani hu ene de ekoso onipa bi mo akoma mu fa mo ho ne ho ma adwini mu eye totally different. Metia, I know people who really love me. And I know people who are faking. Maybe they say, me fake. You love me, I love you. You pretend to love me, I pretend to believe you. And I know how to play this game well on this app. Or you better. Because I make up a tear many. And I don't know, Mr. How we are like focus and get it, so I'm kind of say, ne papa ewo Canada full shop. Am padia. One and can say, not say, a husband a crony be. And Jimmy for bar say I was confused to Abrabum. Mame opa woni nam inbox wudi message epekunu na fane me ma wale be ma hia me ase me pe awale me ama ma wale aguo baako ma wale agu mienu na fane me oti abonten ena ne kuru jaano ena wa ye jaano ena oti me kwana me ka se me da bridge ase o until say one more can say me that bridge as ye homeless no e be can say mete e studio flat da be na studio flat e be ye bone ma abrochi ne say wotena mu ene ko job yire if you na me ko tena mu ko job yire if you e studio flat ne hone kura de kitchen e de ho ni nyina bom ko job yire na me ado mimi fie ha mete ha mimi fie ha mete ha mi fie ha mete ha mi fie ha mete kitchen ene me ho emom me was one bedroom me toilet and bath e me bedroom oboy gege bedroom toilet and bath shem ko job ne yire awoti kromia. So we are talking about studio apartment, studio flat, or studio house. Ko job yile ne tikromia what is studio house. Me kitchen ye me kitchen ne me hall ntum block e twa me kitchen mu ene me home. So studio flat, a bonnet and a studio apartment, a bonnet also be tinemua. Apere gongo. Starting no construction for mubun for that. Now, say, and yes, sir, will be back in a studio apartment and then abroach it, or more dream than gardening in a group. And then, and then be a new house be and ye piano. They are doing it in a studio flat and studio apartment, and there is nothing wrong with that. Me homeless yan and Kenya, me dabontian and Kenya, naka osuro atomeso. Nanka ya mami studio flat kulate ne moa. Akenya adom kese na atomeso. Anya baby tina. Enya baby didi, nya baby nigu, nya baby da.
much blessed. Studio flat, who of kula when you been tinamo. Because to be in the studio flat, send your musia no. So we fear. Ujeja when you good near hopasa, you been tinam. Because and now say yes studio flat in tea, then be also kitchen ye neat. Now ho ye neat. Now the air fresh and in the mapo kama. Now be when you messi so. Sabaya were tea and a clean in our dam. Obi to studio flat more. It's a blessing. If you don't know, if you care to know. Anyway, I wish you for a sister need help. Because I take some man to me, I'm one. I'm Pebe Mamma Nina and Koya Wale. So open crata what you. So open crata dear and dear you. Memoir by force. Ekuko kofo inbox mu se enipa hiam we pekotie di nipa hiam we kopotie di momuano min kura sesem eye me fele. This is too low for me to seme fafun afre obi se enipa hia so opekunu minya obi a opekunu no ne na wale a mimpe bi manoa eye too low for my liking. Adia bechimia enkofo na epemi o engege yempie engege yenkwa ha engege mpefu apie engege mpese me date u engege mpese me ware o because adia me say system ni ye adwuma to the sense say we ho ye adwuma wo kromia na o status so to becoming your friend say a single parent yeah. Because of your mental health issues in tea. System yeah Juma. A pioneer will do the best. Say a single parent be any petty on any ma no benya sound mind no dia kwaye Juma no asante tax. Ekonomi abai wonye Jimmy for. Ekonomi abai wonye kwase o. Obeshaw am make you when after break up with your partner who mental stable odi be adwuma kama obe support you obe help obe ma wani ache na kam kura mako nine asa odi nka wo ye billionaire ho yenuma ye maye mienu egu kuro we mu ha ye maye mienu gu kuro we mu no say ya sole na ye nya aduane ndia na ye feel say ye pese ye ko food bank ya ye betimi awura food bank akogye aduane me enya kotie na feed me o mindi kotie na the only thing I want in my life to be stable, focused, working hard to take care of my kids. Na baby am ma pese omuduru no omuduru that's it. Sesi amemetia edan apartment ya junior etim e school with 100 million me na tia yo apartment ya bebe junior dem ona school hostel na ye cheapo akwachi apartment I bebe in school me 100 million a mother of 5 meaning what you've been going through a mother of 9 or 7 but be strong mema and capture waje because and how many been na mono omuni kapre they are jedama to sele utranya ya won kwa kakra na she fridge mu no obeto fufu aba betuma aba bedi me sagro no sese ma passa ne ma no se me ye me kwa ya she fridge mu na be ma bi beto fufu afiri abonten na me na ka to ni mu na me na di adai me pede ya me pekote ni mama ko 5 me sa betra sa se kopere kote wo agede e de na kote na ngege
Again, me tear me feelings kura. What's my case back me a emma? The solly as me ma bedidi. Na me nya wo dia ye adwuma ma abaya te me class. 3 hours. Kura no a me happy. Let me send you a chance. Ebe entertaining me viewers, me followers. I am good to go. Me watching me, I me wa me fa telephone afre wo mo. Ama wo mamba me mo. Ana me wo mo me fra wo mamba bo sia. No sia so me ba me kotua. Me ba bo sia bra all the time atoso. E me yesa afa fo frɛ me sɛ na bo sia na boy any time aso obra betua. Ebi if you say send your funny videos na me twitwa de ama no some me better say that my better 4 hours I plan a classmate for bloggers friend by force now when you friend ye who say obi agina me kon so a blogge e de me ma hwe ho apagya e wo apro so da woni baabi a me firi woni baabi a me firi akura na wu kwotoni a wo si aba woni baabi a me firi ba na me kira wo do a you think say who be take me kindness as me weakness who be agina me kon so think say who the me baff ma be print me back aba sorry na wo wani funa di wo app we so patare gongon won so obi abegina me kon so apagya kosoro eyi me ma si atwede ama na shine da wo bi da wo app we so me could have the real lovers enye entege ready for me could have real lovers me kwa wo me ne me beko me ba wo me ne me beba de wan tia sia bibi nti na adwene kura ba na okohunu no kore no a obesan na chi aba obusa ojaba mebe no ka me history e wo apu so ene wo mo ma chew apu so se obi da wo ma dwene wo me ho a when they see the light they will still come back e see there bia it is a part se wo hudi no ampe usibre sa toto fi wa entege wure gefuo bi no se ma hu na man sim sibre na mo tenke se me me de mi hu mo kra because de mo ye bie ni wono mo a enfante brother tam bepem sa abre mentemle ya me nya bi nya enti abusuafo munim ho se bia kote egu a yenua ba patene gongon epe kote oba pere wa o manai wa dwene ni bibi papa so na free se kote be boa wa fine me pa cho me de mi ntimi o mu a mo pe mo wonua mema momwa patere gongon momwa patere gongon momwa patere gongon na yenua ni hia moa e moa kase pa I mean, get a good afternoon. And I'm not Mrs. We are like, okay, say, and get tea, so I'm kind of say, the papa, Canada, I have full shop. I am Padia. On an encasse, not say, I want to make a crony be. I mean, get a good afternoon.
obi a wono di sisi nkofo so ka me hu ye nka akọpa adwuma na edi sisi sister wunya adwuma ama me bi why sister mpacho adwuma abu ama me bi ko ba o maye 9 de e ka wo pa adwuma ba bi adwuma wona ka wo hwehwe na ka wenya bi di ato aduane ama wo madi odi e ba bi akote wona ye kwere kote emfama who say nipa me am me tra wo ma mema ebe ye me ho ade ebe wale me na me jai me mpa ma sai jai o yonko ne me asiaba weti ho ha ode muntie ade muntie asembi okane muntie mukoto na nani abiri wina Yes, sir. And so we are starting here. No more fear. Yeah, star. My mama, yes, star. No more fear. I am also moon chaman in my hair. Yeah, star. You be why. I am your mama, yes, star. Yeah, like mu video. Yeah, follow. And to Sana would they walk phone so follow will be back. I am a how I answer. Mama, yes, star for no. Mama, yes, sir. Why? I see a person. Only any star, maybe no my be. Why, maybe my do na was it baby I publicity set a young public favor near Cassan for rain a liking or see I be a ye influenceable and in your and what's I am a church the capital do want to swell guma. Ne mpla chimu no e wakana no tuma obekasa woni nyansama ospie na no wo kasa enti no yan fancy wo by force baby ayatena me bie me app ne me followers ya dru bia no yan kanto no so me ye bia na anya bia uhuri no ampa usibira me sibira na abesi me sibira dia ha edin o me sibira wase wa wanya public say ye bon gege dia ye ni mun gege any public person bia aye boni dia o publicity okọ ba bia ni pe hu ni bia no ya bo di bia ye munyan no so ye money di bi enti munyan ni money di bi ni o enti na me ni James ni ntokwa go ni se James me ni rati ni ntokwa oni se rati ho me mama party kula be tu ne fo no a mama party wo publicity no on we me ka bia he menye wadamfo na wo ye mama party adamfo da ben menye wadamfo efri wo menye odofo enti mama party be ka bia meka because ni say mama party e wo publicity ye ba mama party dia and pipim be hu no ye bo gegedi ni pipim be hu no to oba no atworo mama party anan gege obia so tworo se wo koye ngege hu video a obia baba be asema wo ka fa ngege hu enti o de ye to ya ye bi ye enti wono so nya publicity se wo no media ne so no wo pere na ne ka tra ka hata crying baby or crying na kan sama kesi eni ho afa kwa do se ye okotofo tata okotoku e wo pesa wo pem ya pam okotoku e leader yi wo pesa oni leader ne ehwibom me se wo mo chichi kofo inbox mu ebusebusa baby akote wo jai ebusebusa baby adwuma wo ho de you can never be we are see I wanna be way I wanna be for eti ya fanto eti bebreba wo ye nyina no you can feel the bitterness okay Umenye star ni bi no maye bi ye why baby amaye do na ye mfa de aka na maye star se fu ye ya ni ama maye star ye nye star ye ya ni ama maye star enso mu ye star ni wi a na mu re fie ye nye star na ye mama ye star na mu re fie aya mo so mo ntwa mani mete ye nye star ni bi why
Na ye ne ma mo ye star. Ni ye like mu video, ni ye follow mu. Enti wo sana wo dey bo phone so follow obi back. Aya na how na asese. Mamu nye sa star for no. Mamu nye sa. Why? And see ye person. O me nye star ni bi no ma ye bi ye. Why? Maybe am ye do na ye mfa de aka na mai. Star si ye ya ni ama. Eti obi biara Ghana ye kaso obi ye star and say obi a public or what publicity. Obi a oya ade ani petimi pempem timi beguso. Ghana fo no chilem se bi ani pa no oya star. And asa o publicity. O ahun ya pesa me kire no. Enti obi biara wo ye video a ani petimi hwe no. Obi biara wo publicity bia no. Onfanto no no sunye bi. Na oka wo mo building no. Omo building stars for no obi a utimi ma obi ya star. Ya wo ho star. Just the background de star dom ne to. The publicity ne to. How any person follow no ho no ne to. Ansa na be star de. Wo obi a utimi na mo so. Ema obi be ye obi. Still wo person pa ne fa ne de to ansa na so be ye obi. Etimo kono wo kasa muntie bi. Na mon jaje na mon hunu baabi a wo firi ba onye dom saa o onye dom saa tina oye picture so we wo audio ba ku bi o sa audio no ma money right time ni boni sesia tina matekuru audio bi o ba life be man ni meliku like say openi pana sem sema wakafa ni pakro ne hono I'm like wow na sa audio no mi chemu sesi a yo audio so bi o ha ye born right time so wa audio right time wa Because the way you behind me, Yamini Pabia and Sisawo, Yamini Pabia and horse Sisawo, fake man of God, fake. What you saying? Fake man of God, you Reverend Owusu Bemba. Moniama, who you be at that, who you fake, or be out to Chichi will be, and Sanin and nine. Ha, who you fake now, who you fake. Reverend Owusu Bemba, Mr. Who you fake. Woman, the page, and the page, because of Nyankupon, Africa for Donya Minty. Munda bete kwano na enipa ma akoto epuni enwura bi mu. Reverend Owusu Bemba, me say me ne mu nyina le tu anajo. Ana mu pese kingdom no. Mu different wo obi ne mu nsam. Ana mu kwobo Kennedy Japan pa. Ese wo mla no na bua mu no nya ne physical. Na mu so mu nya na underground. Na mu ti menji ahenye na kura obi ne mu no. Mo se me bua me se mu mbra out. Na mu mla beka. Me na me ka cha mu. Me ne mu de tubom abaifo. Me ne mu ote sa me beka so ye baifo aka ni mini me beka cho se watu na anu ya mama pai na pampem ni na hwo ti ne ya bra o ti physical ekema eka woni ni o se woni ko ojobu ne tubom woni ko ojobu na ye ne nyoma ni na enti o ka kire me se minya ko ojobu ento kwakura ya meje kuma no obompa ya mam se enko bi tuchi ko ojobu a enka mama nsoso enko tokọ because di pano oye beibon sama oni ne tubom nipa wo tu me fose minya ntokọ o e mama nkoma nkofo 1 year later 2 years later use the same kojobu ni tin e di matem e dey fight me
And then one no fight him a call Job because we want to say many call Job and tematity. Or you so call Job tea and they fight me. I'm a Jimmy phone trouble webbing so. Ah, woman me what personal problem, woman me back on to Quano. Oh, man, look like say, yeah, papa, call Job, yeah, papa, call Job. When they me want to come be facing me, uncle. And ya won't say, Giggly call Job who has some. And two papa ni call Job, and Tiquasia yalifu away. At wo you so call Job. At the disrespect me, and I want to see a true star, and man, I'm more fire. Some years ago, Obama chain. Seka call Job, we are Bruno. Or say a Bruno because only in a year, Juma boom, only call Job in a two boom. Only in a two boom. Montier. Because the way behind Yamini Pabia, Sisawo, Yamini Pabia, and horse, Sisawo, fake man of God, fake. What you say? Fake man of God, young Reverend Owusubemba. Moniama, who you be at that, who you fake, or be able to be. And Sunday night. Ha, who you fake now, yeah, who you fake. Reverend Owusubemba, Mr. Who you fake. Any page because of Nyankopon Africa for Donya Minti. Onda bete kwano na enipa ma akoto epuni enwura bi mu. Reverend Owusubemba, me say me ne mu nyina na tu anajo. Ana mu pese kingdom no. Mu different obi ne mu nsam. Ana mu kwobo Kennedy Japan pa. Esa womla no na bua mu no nya ne physical. Na mo so mo nya na underground. Na mo ti benji ahenye na kro obi ne mu no. Mo se me bua me se mo mbra out. Na mo mbra meka. Me na meka cha mo. Was mumla out. And yet, here and say, oh, the Dimatamwa. Ya a so called online daughters, Muguna, the and so attacking me. Was some say, what boa mumla. This is why I was some be facing. Anytime I found away, obey you so called Job Budi, and they are fighting me. Mekwa Kochini, audio, why 1947. And they are attacking Kojo Bunina, Abababo. Ewa. Menamo de tubom, abay four. Menamo, Owusubemba, and a tubom. Who has been in kingdom? Someone to me, I can't tell me, say, when you're in top one, who no so any mammy get back home because get young copper cotia, Melanoa mana, and near. No chasson men co. No better no bubo Kojo Budia. Mo bet Jimani Subia. Ono kwasi abawe na no nsuo chaka. Ne se ase amamai. Krasi ni basa. Ekwet bi beka se wakoka Jameson tokwa. Wakoka Ratin tokwa. Mema ye odu abepa na choma freno. Akyerɛkyerɛ ne nneɛma bi kɔ mema kɔtwerɛ me ma yɛ me video wakɔtwa ɛne attack of our mind. But friend chim say adeɛ no ɛnyɛ of our mind. Me kutia ne me direction no and go for of our mind because nipa sumesi no mu pie ba ye. It me be a video no say kutia ne come as uncle they know themselves and then wakɔtwa me video part now the attack of our mind wom ade. Nkofo bi wo app we so me se me ne wo nkontokwa bi. Ba so mo so mo ne me be kon a. O mo ni wo mani no mo tinsim ne ansa kontokwa. Me de na me ye selective o. Me ye selective. Se me hu se wo form kra me hye dem pese me ma attention. O dress wo form. O kasa wo form. Unyansa wo form uni hate uni pedua kra de baka mle se ne osi ye oni ema nyina e wo form a me nhyɛ dem fiu ma chichi na me ko
na se wo wig ya bobo am chirewa na wo wig ya bobo apapo na o hye rubber wig kura so de a eno pokra da na me hye dem fiu afọ na mo be di na ono so le ta mo nso ya konya no on so le akonya no so e wo realms of the spirit and fa ma wo owusu bempa ana oda so so ene yen na ya nkwara na ne na masie enti me ka tro owusu bempa se wuti hoi o pese wutu obi nim na wo no be ya first top ene obi nim se wo me ta mo nso e sa me de be ma wo and for the first place, no, who can know for no person with the Adiana Aquaba. You who the more buffalo. Now, person with Giadiano, now the more buffalo. I was spiritual. Who person with Giadiana, the more buffalo. I don't be able to tell me. Hey, I also name my Papa Prana. Me fucking dom name my mother because who rather or who's the Paunia more day. And it's now to me really part of the king. Want to be really? I don't know so far man and fan comma or buffalo. And to rather know who's the back. May doubt a black one say never you want because who get a bass pellets. What the other bass pellets I would come for. Said your Dominic at a car, physically no Dominic and I am a witness. Physically no Dominic and I am a witness. On the Asia, coffee Dominic black or proof videos any agenda show. If you want a monsoir, your friend is saying, Saga, you for Katama and you go or no, Saga, if you rather know to Bempa. Who's the Papa, me a what's radio station, see a more about so now you're Yaminipa or Bronsam Nipa or Bronsam Nipa, Muni Nipa. When I was say, I'm Tato now, Papa, me a whole raw. Imagine you cry. Say I'm Tato now, Papa, and they are called run when they are, and all your software wicked. Now, who pocket and crank on their back, or their back, so the best more pump them, and then better some woman journey a few more pump for them, or Reverend Osu Bempa, Unya Mini Pahu. Now, the answer was say presidency. Yeah, because Obi Okita na nuonyam watimi aba wo ho abaifo nyina wo hene me na medala te wo ma abaifo nyina wo hene me na medala te wo rebe wo su be baka wo abaifo nyina hene me na medala te wo mo rebe wo su be mpa ka ho rebe wo su be mpa oya abaifo hene obi ayam kwato obi ka chemase na wona ni mumuni omubu ni nan obi a wotime chichi de nipa de no kwatopum rebe no wusu bempa o ya safo o yo bronzam safo ampa nyakupo ka se wie ya ble na bronzam fo safo azran safo to bottom safo fo o sala so de o nkan o ye e do de o ye kronkron my foot anya ma bone na wo so no na wo ye no ya wo ye bia kire ta mo ye ne ma bone suban bone kita mo a Money see one more than no wusu bempa. Ah, wo pesa wo kire sa wo ya kronkono boa. O nya kronkron bia wo ye fake. O nya kronkron bia wo ye fake. Rather no wusu bempa. Me say wo ye fake. Oni Canada Japan mo kwase sheye. Mo kwase sheye na mo solid ya obi ni. Say the buy me powers no. Ya baba from na wo no raise kingdom no boa. Ana kingdom no obi nim say me pa mamo. Kingdom na me se me na me di so me nya ready say me je mama and I know nya ka dia say dia make an nya mpa dia nya put it to you say brother be chidum dia say money obi ni na mo ko me yo nya me ka sama for the second o wusu be mba wo ye wizard wo ye beifo sam Kosongo ye unamunya ni nyanga kosongo ye enti wei ehunu kingdom awowom na owie no abegya me video se wo boa me se be ya e ma me nkoma abaifo nyina hene epiemu a
ene wo yusu nipa no so ya baifo nyina wizard hene no ni din ene wo no every say na me nipa no enya problem o yusu e dia fight me o yusu dia fight me ene wo yusu ko job ene dia fight me how can who betimi yusu obi a fight me me be sa utakwa bentuwa bi a oye be hyew eti nyese bia James abana ne buafu James abana ne buafu ana bibisa kire me James waye baako wa bepa chew we all deserve the second chance ubetumi afache untimi let her be wa bepa a whole public best 3 times of friend say ma me pese me say hia ehe fa na woko wa hia me ye hia hemfo wase wa ma hemfo na pamachew mama na show respect actually me viewers me followers yes kontomponi say oni ni be furu dua ka chen se oni kran ena wo Patrick Gonkon uso uye holy chain James TV na wo dia aye me James TV wa ye me bu emu bufa omu pa wo so do wo mo yo mo woni James wo dia aye me James wa ye me mu bufa ena I kote me tia o ketere masunsu ketere me den su mu ena ngege bu amapana na mbekoma no bebekoma no ma fro se bekoma me una betra apu esu gu mani masia kika nsem hunu because me defend ko job no a ene wo use ni din e dey attack me defend no you are not happy obe attack me be huri me tinya me konso oba ye be pa ma chaw meje o obe tena kamle mu be ti ni suo umpo meje o na ka pese James ya when ni matam dance na obepa macha wa mama jino na fe na wetia me na so no asa be ka se sorry na me ntimi fa nche no me dia cha no so obeye mi biemu a ese ono ala so onye biem me nke ba me ni me nyankopon tamu wa asomdue eno kwa ne hia me se me dia cha no ma ye free wo wa kwa ba asan ko aba asai abeko ya ko TikTok because news wa beto ho fatina hono ene ni so ketwa expose amiko expose tina e wo talk no expose kakraka bi aba no ene ne papa na ya chi no ene wono no ne wo ye no daddy me be expose tina pa was coming TikTok for ni bi so at ya share entino abusiafo you say a liar must have a good memory na ka oto no obi frem say obi ono be konto kwa bia anye papa enti enfi obia no onu obi ku ye bono James bono rati jojo no wasi mami ngege wadanfo ni James wadanfo ni rati wa me pata wa mo dia me de bauso se we ni matam enulu 50 years ya na aboa ne edi wo maame ne wo ye pa TV se me se wa metna kamle mu enye video wa maame anopa okwase ne wusi ba na nka so be mami video anopa awia enwumle he jajimino be ma breakfast mo lunch na mo supper na mo sweet after meal because wonya real pa TV wonya because ya meme timedia ya wono ubekam 50 years
Unyawe. Abusiafo. Eti momwa. Patri gongon. Eke enipa hiamwa. Mwa kotie bi da hokwa no. Mumpe bi manini. Obetra oso wali broni, wenya broni, wanteda. Why? Wanteda. So wenya broni ni ye papa sa brofi papa bi ye hu omo. Akamna to ni swe. Now apart from Pakistan, ane India for brofi o woni na UK. Menama brofi. Menama brofi o woni na UK. Abrofi ya omoton na mi. Market ya brofi. Broni papa be no wase coat ete wo tene damu kama. Obema watena ka animu ayatata. Atata yedede. Ko pamo wo di British abrofo. O pamo wo nyene. Sia. Me kadi gatem. Me den keke beko. Na me ka so beti ma ba life anopa. Ewia me anwumre. For 3 years. Sia kwa. Omo munimu hona enimu wo. Ena omo shase na Fat TV. Oni betre ye pe. Me blogging clear. Ma share so ameja wo app we so. Untimi nye bi da na wawu. Me trademark ma mi ngeke. Untimi meki bi da na wawu. Sabusha no ani akwakuti edi abano na Sempa TV mami gechima chese o sane audios mano na odi pe eye mema chese utimu se ensam ne de bebre na ana okan ye edifa party TV ho a odi audios kwampo a expose na enyasem ketwa wo hwe eye audio no musema se de party TV see this of any usu bempa tem na enyasem ketwa na odi mpa na so ene o praise eye sofu usu bempa ana otutu bi edema eye mami ngeke e social media no so enti mami ngeke chirima sankofu na wa na agise nko omfinyomo na right now ne de wa person yi wanim no fabra na afide ntokwa no mo sanfan tinam na obe selective na ohwe ne nsem wo kana ne tumi se enkonkoye omo fom no omo soro ni bi ana wa ready so person ni befi a ono be befi enye ya natina de o say enya de oni natina be kontoko social media no so da nanso omo makaka no de wa ready bra Nese mami ngige are you ready for sankofu na chese mama pa so crampo enkan because ngige di kan kase mama party de enya de one no be ku biem na hwan biem amankrado ana James ana Sibo sister na party bia na hwan abusuam kire wadwen e wo comment section ho na bibia so enye kama make sure say di be mi subscribe to no mi abio na e wo nchen like video no so na bibia enye kama pa ha na abusuam de wisi makao